survive ژوندی پاتې کېدل. He survived the accident. هغه په پیښه کې ژوندی پاتې شو. He survived the accident. Upset خفا. She was upset about the news. هغه د خبر اورېدو سره خفه شوه. She was upset about the news. Voice آواز. His voice is very loud. د هغه آواز ډیر لوړ دی. His voice is very loud. Weather موسم. The weather is very cold today. نن موسم ډیر یخ دی. The weather is very cold today. Wise هوښیار. He is a wise old man. هغه یو هوښیار مشر دی. He is a wise old man. Allow اجازت. My parents do not allow me to go out late. زما مور پلار ماله بهر ته د ناوخته تلو اجازت نه راکوي. My parents do not allow me to go out late. Announce اعلان. The teacher announced the exam date. استاذ د امتحان د تاریخ اعلان وکړو. The teacher announced the exam date. Beside خوا کې. She sat beside her mother. هغه د خپلې مور خوا کې کېناسته. She sat beside her mother. Challenge ننګونه. This is a big challenge for me. دا ما د پاره یو غټه ننګونه ده. This is a big challenge for me. Claim دعوه کول. He claims to be an expert. هغه دعوه کوي چې زه ماهر یم. He claims to be an expert. Condition حالت. The car is in bad condition. موټر په خراب حالت کې دی. The car is in bad condition. Contribute مرسته کول. Everyone should contribute to society. ټولو خلکو له په ټولنه کې مرسته پکار ده. Everyone should contribute to society. ټولنه یعنی معاشره. Difference فرق. What is the difference between these two words? په دې دواړو الفاظو کې څه فرق دی؟ What is the difference between these two words? Divide تقسیم. Divide the cake into 4 pieces. کیک 4 ځایه تقسیم کړه. Divide the cake into 4 pieces. Expert ماهر. He is an expert in mathematics. هغه په حساب کې ماهر دی. He is an expert in mathematics. Famous مشهور. This city is famous for its food. دا ښار په خپل خوراک کې مشهور دی. This city is famous for its food. Force مجبورول. Don't force him to do it. هغه په دې کولو مه مجبوروه. Don't force him to do it. Harm زیان. زیان یعنی نقصان. Smoking can harm your health. سیګرټ څکل ستا صحت ته زیان درکولی شي. Smoking can harm your health. Lay
کېدوه. lay the book on the table. کتاب په میز کېدوه. lay the book on the table. peace کراري. کراري یعنی امن. we all want peace in the world. مونږ ټول په نړۍ کې کراري غواړو. نړۍ یعنی دنیا. we all want peace in the world. prince شهزاده. the prince lived in a big palace. شهزاده په یو لویه ماڼۍ کې اوسېدو. the prince lived in a big palace. ماڼۍ یعنی محل. protect ساتنه. a mother always protects her child. مور تل د پاره د خپل ماشوم ساتنه کوي. a mother always protects her child. sense حس. he has a good sense of humor. د هغه د مزاح حس ډیر ښه دی. he has a good sense of humor. sudden ناڅاپه. ناڅاپه یعنی سمدستی. there was a sudden noise outside. بهر ناڅاپه आवाज راغی. there was a sudden noise outside. therefore ځکه. it was raining. therefore we stayed inside. بهر باران وریدو ځکه مونږ دننه پاتې شو. it was raining. therefore we stayed inside. accept قبلول. I accept your apology. زستا معذرت قبلوم. معذرت یعنی بهنه. یا تاسو داسې ویلی شئ زستا بهنه قبلوم. I accept your apology. arrange ترتیب ورکول. please arrange the books on the shelf. کتابونه در سره په الماری کې ترتیب کړه. please arrange the books on the shelf. attend ګډون. I will attend the meeting tomorrow. زه به سبا په غونډه کې ګډون وکړم. I will attend the meeting tomorrow. balance توازن. you must balance work and life. تاله په کار او ژوند کې توازن په کار دی. you must balance work and life. contrast تضاد. تضاد یعنی فرق. there is a contrast between rich and poor. په شتمن او بېوزله کې تضاد دی. شتمن یعنی مالداره. بېوزله غریب. یا تاسو داسې ویلی شئ په مالداره او غریب کې تضاد دی. تضاد دی یعنی فرق دی. there is a contrast between rich and poor. encourage حوصله افزایی کول. my teacher always encourages me. زما استاذ تل زما حوصله افزایی کوي. my teacher always encourages me. familiar اشنا. this place looks familiar to me. دا ځای ماته څه اشنا ښکاري. this place looks familiar to me. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل PE Everyone سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو به ترې په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.